Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ. Ama ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemaat, qaysil temanın tegreginde söyleşöyle. Bid'atın tegreginde söyleşöyoruz. Dağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bul bid'at degen nerse Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrunda bolboğun nerse. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalaletin finnar. Her bir bid'a adamdardı azgıruçu, adaştırıcı, dininin alaqsıtıcı bid'atlardan büt bardığı azgırık dep esepteledi. Her bir azgırık al öz esiminin tozokta bolat degen Kuday saktasın. Emi her bir adamdardı adaştırıcı, жаңадан пайда болгон нерселер, Kur'an'a, hadiske dal gelbegen, жаңадан пайда болгон иштердин бүт бардыгы bid'at деп аталат. Ал эмне үчүн bid'at деп эсептелди? Kur'an'a da dal gelbeyt, Peygamberimizin sünnetine de dal gelbeyt. Kur'an'da buyurulgan emez, hadiste aytılgan emez, oşun üçün al bid'ah. Bol adamda azgırat. Emneden? İbadattan emez. İbadat degen al dindin içindeki bir jörölgö. Bid'at al dinden azgırat Kuday saktasın. İbadattan azgırılgan insan, anın oңолушу оңой. Аны кайра оңдоп койсо болот. Kadimkide ile жөнгө салып койсо болот. Бирок динден азгырылган insan ал оңол болбой калат. Динден азгырылган insan ал динден чыгып кетет. Туура айтты. Bid'at жөнүндө сүйлөшөйлү деп. Ал сиз жүрөгүңүздү оорутуп аткан, көйгөй болуп аткан бул bid'at ал бир эле сиздерде эмес. Кыргызстандын бардык жеринде бар тандай. Bid'at. Ayrıkça ölüm bolgan jerde. Misalı Allah öz ayetinde estağfurullah billah. İnnellezîne ye'kulûne emvâlen nâs. Emvâlen nâs. Zulmen ev bizzulm. Adamdardın, baylığın, malın zulüm menen jegender, alar kursagına ot jegender dep atat. Bir söök çıkkan жерден kursagına et jegender, alar et jegender emez, alar ot jegender. Allah Kur'anda açık aykın aytkanda. Emi bunu kaldırsa bolat da. Kaldırуу al sırttan atayın bir kişini alıp gelip gözömөлдөп kaltıra albaysız. Atayın rasmi mıyzam kabul alıp kaltıra albaysız. Anı жергиликтүү эл өзü kaltırat anı. Sizler kaltırasızlar. Sizlerle çıkpay koysanızlar kalат. Uşol boldu büttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrunda cihattan Cafer Sadık şehit bolup gelgen. Oşonda Peygamberimiz sahabalarına karap durup İsna'u ta'amen li ali Cafer fe innehum meşgulun bi cusseti abi. Sadaka Resulullah. Bugün siler Cafer'din übülösünü azık okat tamagaş menen kelgile. Tamagaş bışırı büyüngörden Cafer'din jubayın, uul kızın kamsыздап bağıp toygozup turgula. Antkeni bular kıymılsız jatkan atasının denesi menen alek bolup kursak açıp kıynalıp kalbasın. Aytkan жок da Peygamberimiz. Cafer öldü. Bir oşon atынан bir kunacı, жылкы soyup ertenke dayartap koygula degen jeri жок.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teskerisinçe sööktün eesин bagıp turgula dedi. Biz андай kılbayız. Bul jakta sööktün eesi atasının denesi menen alek bolup atsa, übülö müçelerinden eң çoğunu çakırıp durup, neң var soygongo? Var bir neseң, bolboso biz tababız azыр. Andayda жок жерден табылат. Сөз түрдө даяр болот экен. Андайда базар баасынан союла турган байталдардын баасы дагы өтө жогору болуп бааланат. Андайда аксак байтал базардагы бүтүн байталдын баасы менен бирдей бааланат. Аргасынан ошентип соет да. Бир канча карызга батырып, анан жеп чип кетебиз. А бирок Аллах Таала Кур'анда сөк чыккан жерден эт жегендер, алар эт эмес, курсагына от жегендер деди. Бул биринчи аят. Ал эми экинчиси. Эгерде ошол сөк чыккан жерде эрезеге жетелек, баралына жетелек жетимдер болуп кала турган болсо, анда жетимдин малын жеш бул өтө чоң күнөө. Кантип кайсы бетибиз менен төрүндө отуруп алып, былчылдатып эт жейбиз. Кичине ойлонуш керек болуп атат да азыр. Кичине ойлонуш керек. Болду, бүттү. Жеп эч ким максатына жетпептир да. Сиздерге чейинки жеп келгендер азыр жердин астында. Эгер ушул сөк чыккан жерден, өлгөн жерден жесе, момундай болот дегендер болсо, анда ошол тынымсыз жеп келгендер бүгүн өлбөй туруш керек болчу да. Эгерде бир жыйынтык чыгара турган болсо. Өлдүлөр деле. Жер жамынып, кара жерди азыр кучактап жатып калышты. Келгиле андан көрө бир бүтүмгө келели дагы. Биз ушул айыл өкмөтү сөк чыккан жерден жебей турган болдук. Ушуна бир бүтүмгө келели. Чоң кичине дебей деп туруп, ал колунда бар болсо дагы, колунда жок болсо дагы, жашы улгайган болсо дагы, али жаш болсо дагы бирдей мамиле кылып, бир бүтүмгө келип бир чекит коюш керек. Биздикилерде 90го 100гө чыгып өлгөндөрдү, ой мунуку тойда, таң көрүп мунуку тойда. Болот мунукун жесе деп. Анан кээ бир балдар бар. Шаарда эми кичине колунда бар киши болуп көрүнүп, атабыз жеп келген эми ошолорун кайтарып кой элеми. Кийинкисинен токтотосуңар деп жок. Тек гана ошол куд ошодон баштап токтотуш керек. Кийинкисинен эмес, ошодон баштап токтотуш керек. Бидаат бүгүн сени кылып ал, анан кийинкисине токтотобуз деп айттыкпы, демек анда бидаат токтобойт. Бидаатты кесиш үчүн учурун да балталап токтотуп коюш керек. Намыстанбаш керек. Бирок бир да жерде жылкы союлсун, бука өгүздөр союлсун, кунажын союлсун, тигинде эт тартылсын, мындай күрүч тартылсын деген шариатта бир да буйрук жок. Мына ушул чыныгы бидаат деп ушуну айтат. Ушул биз адаштырмай болду. Эмнеге? Ушул өлгөн күнү кара чоң бодо мал сою, же жылкы сою, анын бейшембилигинде, же кыркында, же жылдыгында сою дегенди көпчүлүгү ойлоп атат болуш керек. Молдолор Кур'анда бар болгондугу үчүн чыгарып атат. Буну молдолор чыгарган эмес. Бул Кур'анда да жок, хадисте да жок. Бул кадимкидей салт. Бул салт кадимкидей. Бирок шариатка дал келбеген салт. Шариат жериген кабыл албаган салт. Мейли. Ушунчалык эле чыгаргысы келет экен. Мен атамдын атынан чоң бир өгүз сой болсом болбойт дей турган болсо, анда өзүңүздөрчө комиссия түзүп туруп, токтоп тур. Соясыңбы? Соям. Биз айткандай кыласың. Макул. Айыл өкмөтү ушул айылда кадимгиде айыл өкмөттүн учетунда турган жетимдер бар, анан жесирлер бар. Сен мунулордун курсагын тойгозосуң. Ушуларга бир мешоктон un, 5 килограммдан ет, 10 килограммдан май жана башкаларын алып бересиң, болду бүттү, сенин атаңдын ашы өттү дей бер. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, тойлордун
majlislerden çıkarılgan tamaktardan en jirkenişli jamanı ağa baylar çakırılıp kedey kembegallar tosulup kalganı degen. Misалы kara jip menen gelgendir. Hakimler, zam hakimler, gubernatorlar gelgende timele astına uça tartıp, tabak tabak aş tartıp, kabat kabat nan tartıp, a bирок жетимдерге, жесилерге ошондой жок болгон жок го. Мына муну чыгарылган тамактардын эң начары деген. Жайылган дасторкондун Аллах Таалага эң жийиркеничтүүсү деген. Шынын айткандачы, сиздин өтүп кеткен атаңыздын ошол аза күтүүсүнө анча-мынча адамдар жөн эле эт жеш үчүн келет. Бир билип койгула. Бирок анын дагы же сиздин дагы эт жешиңиз үчүн айылыңыздан bir adam ölüşü şart emес da. Ал өлбөсө деле мисалы биз эт сатып алып жегенге күчүбүз жетет да. Сөз түрдө эт жеш үчүн бирөөнүн атасын, бирөөнүн апасын өлүшүн күтүш керекпи? Ким өлөт экен, деп эртең менен чыгып алып. Жогору жактан кабар жокпу? Эч ким өлбөппү? Бияктанчы жок өлө экен. Төө эртең бүгүн эт жебейт экенбиз да. Эт жеш үчүн бирөө өлүшү шартпы? Misалы, сиздин атаңыздын жаназасына келген анча-мынча чоңдор, сиз аларга эт тартпасаңыз деле, эт сатып алганга толук күч кубаты жетет. Тартпай койсоңуз деле боло берет. Ал капы болмоктон ары өтүп кетсин. Ал капы болуп нааразы болуп кеткен чакта деле сиздин атаңыздын руху кыйналбайт. Анткени ал муктаж эмес инсан болгондугу үчүн, а бирок муктаж болгон инсанды ошентип шагын сындырып койсок, анда кыйналат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Кайрымдуулук ал бир сооп алып келет. Ал эми карыз инсанга эки сооп алып келет. Көчөдө кетип бараткан кишиге кайрымдуулук кылып, ушуну берип коеюнчу десеңиз, болду бүттү. Ал каалаган нерсесине пайдаланат. Болду бүттү. Сиз жөн эле жүрөгүңүздөн чыгарып кайрымдуулук бердиңиз. А кайрымдуулук ал эми карызга эмнеге эки сооп алып, карыз эмнеге эки сооп алып келет ээсине? Анткени ал муктаж болуп суранып келди. Муктаж болуп суранып келди эле, бергендигиңиз үчүн биринчиси садака иретине кетет, экинчиси анын муктаждыгын чечип берип атасыз, карыз. Кайтарып берет ал. А Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ана ва кафилул ятима хакада фил жанна, мен жана жетимди кепилдикке алган үммөтү менен бейиште ушундай болом деп сөмөй менен ортоң колун кадимкидей жакын кылып көрсөткөн. Эгерде кимдир бирөөбүздүн өлүм барыбыздын башыбызда бар да, атабыз же апабыз же жакыныбыз же жубайыбыз бир тууганыбыз өтүп кете турган болсо, чындап эле кат жазып, телефон чалып, аркы беркиге, ой кетти мына, кайтыш болуп кетти, эртең жаназага деп аткан учурда эле айылдагы, ушул аймактагы жетимдердин саны канча деп туруп, түнү менен ошолорго ун түшүрүп, союлса дагы эт ошолорго таркатылганда, анда сиздин атаңыздын руху болуп көрбөгөндөй мыкты кубанмак. Анткени кайрымдуулук өз ээсин тапты. Өз ээсин тапты. Муктаж инсанга жетти. Эгерде андай болбой кала турган болсо, дасторконго жалаң байлар, бардарлар, колунда бар, мансаптагылар гана келип отуруп кала турган болсо, мына эң чоң бидат ушундан башталат. Ким айтты? Өтүп кеткен атасынын жаназасына байларды алып келип, аларга эт, чык, анан кийин аш тартса, анын атасы бейишке кирет деп ким айтты? Эч ким айткан эмес, айта албайт дагы. А бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтып атат. Жетимди кепилдикке алган үммөтүм менен мен бейиште мынандай болом деп ортоңку колу менен сөмөйүн жакын кылган.
Siz çıgarganыңızda kimden atынан çıgarıp atасыз kayrımdуулuktu? Ötüp ketken atаңыздын atынан. Allah'ım mına uşul kayrımdуулuk atamdın atынан bolsun. Jetimlerdi kepildeke aluu atamdın atынан bolsun dediniz mi? Demek atаңыз sulh жатқан абалда жетимди кепилдикке алган insan katarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen beyişte birge bolot. El-kabru evvelu menzil min menazilil ahira. Mürze degen bul ahirettin birinci ayaldaması. Mürze birinci ayaldama ahiret kalpara turgan bizde. Je beyiş, je tosok Kuday saktasın. Sizden atağınız Ali mürzege kirip, üstüne toprak taştalıp, anın oğuzu kıştar menen tosulganга çeyin ele. Siz anın atınan aymağınızдағы jetimlerdi kepildiğe alıp ele koysanız, mıht işke jaradыңыз. Atanın oğlu de uşunu aytat. Atasının atın köçege koyup, astanopkaga koyup, vara olup ele koysun. En mıht iş uşul. İslam alimler aytat. Eğer de işiniz жүрüşpösö, жүрөгүңүз кадимкидей карарып атса, көңүлүңүз айнып атса, ден соолугуңуз чың болбой, үйүңүздө ыркыраган эле ызы чуу болуп, тынчтык болбой атса, анда чындап чыккындагы бир күн, айылыңдагы, башка айылдагы жетимдин башын алаканың менен кадимкидей момундай сылап, ага жакшылык кылсаң, эмне болот? Senin alakanın, anın başındaki kança çaçka tiyse, oşonço anın başındaki kança çaçka tiyse, oşonço muhtaçlığında Allah'tan özü bütürüp eret degen. Uşul sılomdagı atamdın atынан bolsun. Uşuga çıkarılgan kayrımdılık atamdın atынан bolsun. Uşuga berilgen uşul susundukta atamdın atынан bolsun. Dedik mi? El görsün üçün, atın çıkarış üçün soyulgan töölörden, жылкылардан sizdin Allah üçün çıkargan bir stakan suğunuz artıqıрақ durат. El görsün üçün çıkarılgan işlerini büt bardığı uşunu bidaat dep ataladı. Uşul bidaat uşul. Böde çıgım, koromcu, ısırap uşul. Bunu toktatu sizdin kolunuzdan keledi. Жалгыз адамдын колунан эмес. Bir kança adamın kolundan geledi. Bирок toktatuş üçün adamlardı üçke bölüş gerek. Birinci bölügü alar ezelten jep kelgen aksakalдар. Alardı toktotup vara bolboy ele koyuş gerek. Allar aytat. Tokta. Tokta. Menin törümdön görüm jakın jey bereyin. Mına meyagın toktata ber deydi. Turup ошондой. Alar menen alıp uruşunun keregi jok. Alar menen söyleşip vakt ötkөрүүnүн dagı kajeti jok da. Bular 80'den jogorkular. 70'ti dele koşup koysanız bolot. Emi 60'tan te 40 35'ke çeyinkiler alar sizdin pikiriңiz menen birдей эле чыгат. Al em 35'ten 18'ge çeyin siz alardı otur deseniz oturat, tur deseniz turat. En negizgi siz 60 menen 35'tin ortasındagı muun menen süйлөшсөңүz. Oşonun biri siz özüңüz 60'tasız da. Sizden keyinkisi 50, sizden keyinkisi 40, sizden keyinkisi 35. 4 muundun adamın alıp gelip durup, oturup süйлөшүp, mınday bir bütüm kılıp atabız. Kel bizdagi elge okşop, kişine bardar bolup, daim ele biröylördün, Araptardın gözün karabıl oturup örbey, özüz arık çıkaralı, özüz jolongdoylu, özüz meçit kuralı. Bирок an üçün munonu toktatış gerek bolup atat. Uşuga ketken böyde çıgımды toktotup ele jыйнала turgan bolsok biz ayrыбызды kala jana şaar kılıp koygonga küçübüz jetet deseniz toktoyt da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha la yanqusu şey'an min ecriha. Kim bir jakşı joldu, jakşı işti elge tartууласа, көрсөтсө, мындай кылалы да деп, ушул жол Kur'anга da, hadiske de dal gelet деп. Jayıp el içine dаңазалап деп.
tarqatıp koysa, ağa oşol tarqatkandagı soğup jetip dayım bolot. Jana al joldu ulap ketkenlerge berilip atkan soğuptoy dagı soğup berilip turulat. Bирок eç kaçan Allah ağa amal kılganların soğuğundan kemitilbey beriledi. Egerde sizler uşul böyle çıgımdı toktatıp ele koysoňuzlar, kıyamatga çeyin ulanıp tura turgan bolsa anın soğuğu sizge jetip turadi. ومن سن sünneten seyyieten, alemi kimde kim bir jaman joldu elge baştap berip koysa, anın günösü de özüne bolat. Anı yüzege aşırıp ağa amal kılıp yaşap kele jatkanlarında günösü de jetip turat. Aların günösüne kemitilbey birdey bolup jetip turat degen. Böyle çıgımdı, aşıkça, ısrapkerçilik, koromcunu sizlerle toktatıp koyasızlar da. Anı korkutup, ürkütüp, ayıp salıp emes, düşündürü jolu menen ele. Boldu bütü. Düşündürü bile jolu menen. Men daima aytıp kelem. Maga mından bir kança jıl murda, men kaynatkan aптапта, gündün ıssığında, Saratanda, jumuştan çarçap үйge kelgemde biri çaldı telefon. Tez bir jerge kele kalbasaňyz bolbayt dedi. Şaarda. Bardım. Barsam ne bak? Tez jardam, milisiyanın maşinalary büt bardygy уже evakuasiya kılıp tosup koyuptur. Men kirdim. Üydün içinde biri özün üyün içinde de asınıp algan eken. Al kaysı malda asıngan bilbeyim ele. Sozulup jerge jetip kalıptır. Alıp çıkıştı, ekspertiza kılıştı. Aytor anan anı özün aymağına jönöttü, tiyaktan anan gömüldü. Bir tuğan inisinin üyünen çıktı ayılda. İnisinin de kolunda jok nerseken juka. Kolu juka. Aksakallar salttan sırtta kalıp ne kılasın ey? Soy. Muna onun aksak baytalı var eken. Beresin mi? Berem. Kançaga? Bazardağı bütün en mıktı baytalının bağısını da beredi. Bir beşembiliginen beresin akçana deydi. Makul. Bir beşembiligin ötkörgönden giyin koşnası giret. Baytalının akçasını berip koy dep. Koşna kişine tura tursanız. Hazır kişine kolda akça jok ele. Makul. Ekinci beşembiliginde giret. Anda dağı üzür surayt. Batele eptep bir çıçka kulak soyup ağasının kırkın ötköröt. Kırkın ötkörüp bütkön günü Ali gügüm girbey geç beşim asır mezgilde koşnası girip berey. Ber baytalın akçası. Şu kişine koya tursan bolboy dese. Şu eldin gözünçe. Ey şul ağаңды eptep göme alбай ağаңдын ölgön gününde soyulgan aksak baytaldın akçaсын bere alбай emning menen sen erkekmin dep yaşap жүрөsүң dep aябай карат келтирип кирип кетет. Eldi uzatıp durup oşol tünü oşol inisi de asınıp alat. Kimge payda oşol? Kimge payda? Mana ağasın gömöm dep karız alıp özünün namına öldürdü. Mına koşuna. Egerde çini koşuna ola turgan bolsa koşuna. Jaz bar, güz bar. Ne kaçıp kete beleň sen. Kaçıp ketseň dagı üýüňden bir burçu maga kalat eken baytalımdın akısına. Kıjalat bolbo dep koysa şundayga barmak emes da. Mıneke aşıkça çığım, böyle çığım uşuk alıp geldi. Bunu toktatsa bolat. Anı sizler toktatasızlar inşallah. Anı sizler toktatasızlar. Ekinci temam nele? Markumdu uzatуу ema har bir жердин özünün dagı şariatga dal gelbegen bir saltları var. Markumdu uzatуу kebir aksakallar, baybiçeler tirүү mezgilinde men ölgöndön kiyin tetigi döngö koyosun, je atamdın janına koyosun, je apamdın janına koyosun dep kerez aytat. Men ölgöndön kiyin ala uy menen jerde taydı soya salasың dep kerez aytat.
Men ölgönden keyin munogunu menin namazıma kirgizbeysin, anı menen men taptakır bet tırmaş bolup, duşman bolup kalgamın. Kuda söykö mınday kalasın, tuğan urka mınday kalasın dep kerez aytadi. Men ölgönden jana tigine mınday işi kılıp, men ölgönden sögümdü tiyaka, biyaka dep aytadi. Uşulardın büt bardığı atkarılbay turganın kerez dep esepteledi. İnsan tiri mezgilinde aytkan kerezi eki türdü boladı. Dindik jana dünyelik dep. Ahirettik anan dünyelik dep. Kaysanысы? Atkarılat. Balam, kaza namazlarım var. Okup gele jatam munumtu жазып mıneke. Okup bütkönderime kadimgide belgi жазып koyup atam. Osol ölgön günü, toktogon günü kadimgide oşal жерден baştap fidyasın beresin dese, oşonun fidyası beriledi. Bir namazdın fidyası, bir orozonun fidyası menen bir dey. Bilesiz mi? Bir namazdın fidyası, bir orozonun bir gündük fidyası menen bir dey. Bul degeni, bir kişi kartayıp kalgandığı sebeptü, je oğurup kalgandığı sebeptü, oroza tutalbay kalsa, al ozun açtı. Ozuna su tamçılatıp, je kapelinse menen jatat. Anın atınan, baldarı, kızdarı kadimkidey gününü 250 som bir jetimge bir jesirge төлөш керек. Бұл екі мал тамақтың басы. Шарты ушундай чечилген. 100 сом эрте мененки, 150 сом түшкү тамақтың. Ошентип 250 сом. Bir namazdын фидиясы орозонун bir күндүк фидиясы менен бирдей. Түшүнүп атасызбы? Bağımdat, peşin, asır, şam, kuftan. Oşonda 5 vakt namazga 250 somdan kança ketedi? Ya. Gördünüz mü? Kağılayın. Okulbay kalgan namazlarıma gününü fidyasın çıgar akçasın dey turgan bolsa, emesepten bir gündük namazdıkı 1250 olbatsa, bir yıldıktıkı kança? Emi kebirkilerdiki var da 30 yıldık kaza namazları var. Balkim al okup gele jatat. Balkim 20 yıldık kılıp koydu, 10 yıldığını okup. 20 yıldıktığını eseptep çıkarıp verişiniz gerek. Uşul vacip. Uşunu beriş gerek. Oşon üçün, bayakı kara jip minip gelgenderge et tartpay ele, akırın ele, men fidyaсын berem. Bata kılgıla, Kur'an angarda okugula, gelgeningere rahmat dep getire verse, atasının fidyasından kutuladı. Жақсы көрөсүз батаңызды? Анда қарыздан құтқарың. Аллахтың қарызынан құтқарың фидиясын төлеп. Ошондуктан біз өлгөндөн кийин балдарыбыз кыйналып калбас үчүн намазды ала чала кылбай бүтүн окуйлу да өзүбүз үчүн. Балам, орозон бар, момунча күн дей турган болсо, анын фидиясы. Балам, men ölgönden keyin kurban aytta menin atımdan bir kara koçkordu, je momunda koçkordu kurbandıkka çalasın dese, anda anı yüzüge aşırı vacip buladı. Balam, menin atımdan karımdoluk kılıp durasın dese, al vacip buladı. Balam, men balançıdan karız alganlen berelekmin dese, oşal karızdı төлөш vacip buladı. Uşular atkarılat. Janağı ala ögüzü soy, jerde baytaldı soy, döngө koy, sayga koy degender atkarılbaydı. Alar dünyelik nerse. Ahiretlik kerezleri atkarıladı. Men ölgönden keyin 3 gün ıyla kıla dese 3 minutta ıylanbaydı. Iylaş özü dinde tıyılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü tıyılgan. Men ölgönden keyin momuncha nerseler tarkatıla dese tarkatılbaydı. Tarkatıla turgan bolsa dagı muhtajlarga tarkatılады. Бүт бардық қарыздардан құтқарып тұрып, анан жуылып, анан кепинделіп, анан жаназа оқылады. Жаназа кимдерге оқылбайды? Қарызы бар инсандарға жаназа оқылбайды. Оқылбайды жаназа, ашығын айтыш керек. Қарызы бар инсанға жаназа оқылбайды. Bir insandan ақша алып, бербей өтіп кеткен болса, анда аға жаназа оқылбайды.
Oşon üçün janazada turganda çoğun kiçineni, alыс jakındı, tuğan çoğuçundu tarıntıp koysa keşirgile deyiz de turabı. Kimdir bir öňörden materialdık bir nerse alıp bere albay kalsa geçip koyoylu deyiz. Alar büt bardık janaza turup geçtik deydi. Boldu büt. Uşunu menen janaza okuladı. Anan alıp barabız, anan gömösü boldu. Biroq hiç kaçan janazaga çeyin jeş kerek, janazadan keyin jeş kerek dep aytılgan emes. Kimge ruhsat jeş? Egerde men Bişkekten gelsem, bul jerde bir janaza bolup atat. Kelsem, meni tosup үйünde konok kıla turgan tanışım, dosum jok eken, an üy kulp eken. Oşol учурда men janaza bola turgan üydön jesem bolot egerde al aymakta magazin bolboso. Men özümün akçama satıp ala turgan magazin bolboso. Var da hazır misal, har iki adamda magazin var. Kirem, bir su alam, bir bol uçka alam, kursağım toygozom, janazan okuyum kayra ketem. Jeş şart emes men üçün. Men jegeni gelgen emesmin. Janaza okugana geldim. Uşul marhumdu uzatуу. Andan başka hiç kanday aşıkça, koşumça, koşa turgan hiç nerse jok. Kaysıl? İmamga. Jakşı eken. Sizden imam hiç kaçan tay ber dep sorabaydı. Akça ber dep sorabaydı. Egerde siz oşo taydı berbey koysoňuz, okubay turgan bolsa al janazany, anda başka imamga okutkanыңыз jakşı. Siz akça berbeseňiz, janaza okubay turgan bolsa, anda aga okutpay, kalys ele bir adam okutkanыңыз jakşı. Biroq hiç yerde aytılgan emes. Janazany imam gelip okusun dep. Sizden ataňyzga janazany özüňiz okuşuňuz kerek. Ne kılıp жүрөsүz janazany bilbey? Ataňyzga janazany özüňiz okuşuňuz kerek. Özüňiz okup, imamların büt bardygy turat, kaçan okubaysız? Kazı gelse, mufti gelse gana orun boşatıp beresiz. Kalgandары sizden ozun öte albaydı. Oşa ekөө gelgende gana orun boşatos. Anan. Oşon üçin har bir perzent özünün atası men apasına özü janaza okuş kerek. Eger de şonday bergiňiz gelse, men ayma şonu aytaýyn dep, men şoga ketip bartam. Jok, biz uşul übülöbüz menen şu atabızdan, apabızdan attan bir kayrımdуулuk kılışыбыз kerek ele dey turgan bolsa, janagындай. Kelgile. Mınday kılалы. Adamlar tekşi bardığı paydalana turgan, uşul fapты, je balдар okup atkan mekteptin bir klassın atabızdan atınan jasap koyoylu dediňizbi? Jasap koysaňız, so ataňyzga jetip turat. Şunday kılış kerek. Adı şarda oşoga ötüştü. Şarda ötüştü elhamdülillah. Atası ötörü menen, men atamdan atınan bunu ol medresege momunça, tigige momunça nerse dep özdörünçö bölüp alıştı. Elhamdülillah. Akırın menen barabız. Biroq hiç kaçan molda sizden ataňyzdyn janazasyny okup, momunça akça bir debit değilik. Debese gerek balkim. Debese gerek. Eger dey turgan bolsa, anda siz özüňiz okuşuňuz kerek. Okuň özüňiz. Janazany okuşdy üýreniň, daýardanyň, Allah Taaladan keçirim soraň. Emnege? Aytyp alçy. Men al bütülekmi da jogapdy. Bütülekmi? Bilesizbi? Sizdi munawul hazırkı koluňuz jetip jetpegen dal ortaňyzdyn kıçışıp atkan jerin özüňizden başka hiç kim rahatly tırmap bere albaydy. Koluňuz jetpese hiç gerek çuwukty garmap alyp bir gözüňizi jumup alyp şunday gıýşap alyp turmaýsyz. Şunday rahat tartasy. Ankene sizdin ataňyzdyn arwagyna, ruhuna ataňyzga sizden başka hiç kim güýbey tuşunu bir biliň. Ataňyzga janaza okusaňyz özüňiz sülküldep, kıymıldap, bılkıldap, oşol jerde ıýlap Allah Taaladan keçirim soraýsyz. Allah'ım men atamdan ajıradım. Günösün geçirgin ya Rabbi. Bara turgan jerim beýiştin bagy kılgın.
Munkar menen nakirдин сороолоруна оңой жооп берүүнү насип эткин деп ошол жерде сүйлөйсүз. А башка бирөөгө жаназа окута турган болсоңуз, ал сиздин бере турган 500 сомуңузга, 1000 сомуңузга гана окуп бериши мүмкүн. Кур'анда деле ошондой. А Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам айткан, маркумуңардын баш жагында Ясинди окугула деп. Атаңызды көмдүк дейли. Ыйлаш үчүн, доош чыгарып, өкүрүп, элди күтүп алыш үчүн элдин алдына чуркап келесиз. А бирок дин анткени эмес да. Эл кетти, көм бүттү, тез элдин алдына чыга барып туруп өкүрүп ошол жерде бир өзүн көрсөт деген эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам айтып жатат. Мүрзөнүн башында атаңа күйсөң, ошол жерде эл кетип калгандан кийин дагы Ясинди кайра окуй бер. Бир эмес, бир канча жолу оку деп атат. Анткени Ясин окулган жерде кирген мункар менен накир периштеси окулуп аткан Ясинди угуп, кадимкидей атага, инсанга суроо бербей туруп калат, күтүп. Ошондо киндикке чейин жан киргизилип отургузулган инсан акырын тиктеп, баягы айтылган ушул да, сурайт деген периштелер ушул да деп сүрүн качырып, анан булар мунону берет, суроого аны мен мынтип жооп беришим керек деп өзүн кыйла ырастап алат деп атат. Күйөсүп атаңызга, күйөсүп апаңызга, анда коюлгандан кийин дагы мүрзөдө узагыраак Ясин сүрөсүн көбүрөөк окуң. Имамды окуттуңуз, дагы бир молдону окуттуңуз. Ал бир жолу окуйт, кеттик жүр дейт. Күн ысыкта, суукта, жаанда, ызгарда, мөндүрдө. А сиз атаңыз менен апаңызга күйсөңүз, ызгар болмоктон башка болсо дагы отурасыз ошол жерде окуп.